Abarwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kongeza imbaraga ndetse kandi n'umuvuduko mu bikorwa bitandukanye cyane cyane aho bari gukoresha bamwe mu bafite amazina mu rwego rwo guharabika igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi no kugaragaza yuko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda hari ibikorwa byinshi ikora bitishimiwe n'abaturage, ariko ibi byose biri gukorwa mu bushake ndetse kandi no mu iterambere ry'abashyigikiye cyane yuko leta y'igihugu cy'u Rwanda yakwisanga mu kaga gakomeye. Mupendera Ramazani wamamaye ku izina rya Badurama n'iki cyihishe inyuma y'imyitwarire ikomeje kugenda imugaragaraho. Hari byinshi rero twakuzaniye bikubiye mu cyegeranyo cyimbitse kandi cyeruye hano kuri Karimba Official, aho turajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Imyitwarire mibi ya Badurama yafashe intera ku wa 22 Gashyantare 2026. Ni mu kiganiro cyatambutse kuri Instagram ye mu mashusho yagaragaye yibasira inzego zose z'u Rwanda, kuva ku nzego z'ubutabera kugera ku nzego z'umutekano. Yibasiye umukuru w'igihugu ndetse kandi n'umuryango we. Benshi mu bamukurikirana hafi bavuga ko nta gitangaza, ahubwo haburaga umunsi ndetse kandi n'isaha ngo akore ibintu nk'ibi, kuko ngo imyitwarire ye yari imaze iminsi ica amarenga. Mbere y'uko ibi byose biba, tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, abinyujije kuri Instagram yavuze ko u Rwanda rujya mu biganiro byo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo ruhagarariye M23. Muri iki kiganiro uyu mugabo Mupendera Ramazani wamamaye ku izina rya Badurama yise M23 umutwe w'ibyihebe. Agitangaza ibi, benshi bahise batungurwa, baravuga bati se witwa Mupendera Ramazani wamamaye ku izina rya Badurama, ibi noneho ni ibiki? Ibi noneho ni ibiki ko ibi bintu bisa naho ari igitangaza? Ntabwo byari bisanzwe yuko abantu benshi bagaragara nko mu gisata cy'imyidagaduro bivanga mu bintu bya politike ndetse kandi bakagera no ku rwego rwo guserereza inzego zigize guverinoma y'igihugu, byaba ari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse kandi no mu bihugu by'amahanga. Akenshi usanga abantu bakora ku ruhande rw'imyidagaduro ibintu bya politike babigendera kure, kuko akenshi baba batabifiteho ubumenyi bihagije. Akenshi bakabihungira kure bavuga bati bitaduteza icyago, kuko ntabwo ari ngombwa yuko tuvuga ibintu tudafiteho amakuru. Aha ku ruhande rwa Mupendera Ramazani, ababonye ibiganiro byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga bavuze bati ibi byo uyu mugabo yishoyemo biraza kumubana akaga. Badurama yamenyekanye cyane cyane nka nyirinzu itunganya umuziki nka The Man, ariko biza kurangira nta musaruro itanze, afata icyemezo cyo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho atuye uyu munsi. Bamwe nk'umuryango we bavuga ko ibintu bya politics atigeze abikurikirana cyane ndetse kandi bibaza uko byagenze ngo abyinjiremo. Akaba kandi ari umurongo wo kurwanya u Rwanda, bigaragara yuko bitari bikwiye habe na gatoya. Hari uwitwa Cadette Joseline wagerageje kuvuga kuri byinshi kuri uno mugabo Badurama. Uyu Cadette Joseline ni mubyara we. Mu marira menshi yavuze ati turababaye cyane, aka ni agahinda uyu muvandimwe wacu aduteye. Turababaye cyane, aka ni agahinda umuvandimwe wacu aduteye. Twebwe dukunda igihugu cyacu ndetse kandi duharanira yuko iterambere ry'igihugu cyacu rijya hejuru cyangwa se rizamuka, ariko dutewe agahinda bikomeye no kubona umuntu wacu, duteye agahinda no kubona umuntu wacu rwose yakoze amarorerwa nk'aya. Uyu Cadette Joseline akimara kuvuga ano magambo, gusa hari n'abandi
mu banyamuryango be nabo bagize ibyo batangaza, ariko bose icyo bahuriyeho nta kindi ni ukugaragaza yuko bababajwe bikomeye n'amagambo yavuzwe n'uyu Badrama ku mbuga nkoranyambaga ze, cyane cyane urubuga rwe rwa Instagram n'ubundi asanzwe akurikirwa n'abantu benshi. Nk'imvugo yagarutseho muri icyo kiganiro ni urupfu rwa Assinah Paul Rwigara, urupfu rwa Kizito, urupfu rwa Jay Paul, ndetse kandi agaruka kuri FDLR, agaruka kuri Kayumba Nyamwasa n'ibindi bikunze kuvugwa n'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kigaragara ni uko yitabazaga abantu bigaragara ko ibyo avuga nta makuru abifitiye gihamya, kuko byagaragaraga yuko hari abantu ari gusa naho abaza ku ruhande cyangwa se ahanze amaso. Ibi ni bigaragaza yuko n'ikiganiro cye atari yabanje kugitegura neza mu buryo bwo kubanza kugitanga kugira ngo n'ubundi abe yarategetinze kukigezaho kibagereho mu buryo bwiza yari yateguye, cyangwa se mu buryo bw'ishusho ye yari yateguye, bitewe n'intego nyamukuru yo gutangaza amakuru cyangwa yo gutanga iki kiganiro Mupendera Ramazani yashyize hanze. Nyuma y'uko aya mashusho agiriye hanze, abarwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda bihutiye kuyashyira hanze, ndetse kandi abazi neza imbuga nkoranyambaga cyangwa se YouTube channels, ndetse kandi Facebook pages, ndetse na za Instagram, imbuga za Instagram zitandukanye, X, Twitter, ku basanzwe abazwi nk'ibigarasha cyangwa se abazwi ku izina ry'ibigarasha nk'uko bikomeje kugenda biravuga yuko bashyize ano mashusho ya Badrama ku mbuga nkoranyambaga zabo kugira ngo ibi bibe ishusho yo kuyobya rumwe mu rubyiruko rutuye mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se urubyiruko rutuye mu bihugu by'amahanga ariko ruvuka ku babyeyi b'Abanyarwanda, kugira ngo bakomeze babibe urwango kuri aba bantu, urwango rukomeze kugenda rwiyongera ku ruhande n'ubundi rw'intego nyamukuru y'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko abakora aya mashusho bishyurwa ibihumbi 25 by'amadolari ngo bakore ayo mashusho, bikavuga ko ari menshi kuri Badrama, ngo bivuga yuko umaze iminsi ahanganye n'ibibazo by'ubuzima. Amakuru kandi avuga ko Badrama mbere yuko ashinga inzu ya Demeni yabayeho umushoferi w'umwe mu bahanzi bakunzwe mu mwaka wa 2009. Uyu muhanzi ni nawe waje kumuhuza n'umwe mu bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo, agaha Badrama akazi ko kumutwarira abashyitsi. Aha niho Badrama yaje no guhurira n'umwe mu banyamerikakazi yakomoyeho ubutunzi bwose. Nyuma yo kumutwara nk'umushoferi, uyu mukecuru wari ukuze cyane, barakundanye igihe kirekire. Uyu ni nawe wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye irimo n'inzu itunganya umuziki, ariyo nzu ya Demeni. Badrama kubera kuba mu buzima bubi yananiwe. Badrama kubera kuba mu buzima bubi yananiwe kubera inyangamugayo, uwo mukecuru wari waremeye kumuhundagazaho urukundo, wamusabaga kureka umururumba w'amafaranga kuko yamubwiraga ko ayafite atayarya ngo ayamare. Umukecuru byaramunaniye yisubirira muri Amerika. Badrama yahombejwe n'imishinga atigeze ategura neza, gusa byaje kwanga asubira muri Amerika. Gusa yari yizeye ko azasubirana n'umukunzi we kuko yamuvugishaga. Gusa Badrama akigera muri Amerika, umukunzi we biravuga ko yahise akuraho telefoni, ubuzima butangira kumugora. Gusa akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Azir Maseverio umufasha gutangira ubuzima. Uyu mugabo yahaye Badrama inzu yo kubamo, ndetse kandi Badrama ashaka kuyihindura iy'ubucuruzi, aramwangira. Ako kanya bahise bashwana.
Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 urukiko rwa Maricopa County Justice ruherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona rwategetse Badrama ko asohoka mu nzu ya Masevirio kuko yari yaranze kuyivamo ndetse kandi no kwishyura uyu Masevirio. Nyuma yaho yaje kugaruka mu Rwanda agurisha imitungo ye, amafaranga ayasubiza muri Amerika, ariko biravuga yuko nk'uko yabikoze muri Demeni agashora amafaranga mu mishinga atiteguye neza cyangwa se atateguye neza, ngo amafaranga yayajyanye muri Amerika akimara kugera muri Amerika nayo ngarayabyinira, ayandi ayashora mu mishinga nayo irahomba. Ngibyo ibya Badrama ukomeje kuvugaho byinshi cyane bitandukanye, aho mu makuru nyayo yimbitse kandi yeruye dukomeje gukurikirana byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri uno mugabo Mupende Ramazani wamamaye ku izina rya Badrama, ukomeje kuvugisha umugabo agasiba undi hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane, ndetse kandi no ku banyarwanda baba mu bihugu by'amahanga, ariko cyane aho navuga yuko Mupende Ramazani yagizwe iturufu n'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize kumererwa neza. Ni Karemba Official, turajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Mujye mwibuka kwibana natwe, subscribe, like, share, comment ni ingenzi, maze ubundi ibyacu bibe ubudasa bwimbitse kandi bweruye.